Nepegah lawan Allah. Semua yakunu hutama. Tak lama setelah itu dia akan mati layu di atas permukaan dunia. Wa fil akhirati azabun syadidun. Bauro kiamat tengah udip lang dunia yang tak sia-sia, tanyo yang udip lang dunia sia-sia. Wa fil akhirati azabun syadidun. Uro kiamat teku hampir pendekat. Tak kita ambil uro kiamat. Neraka yang na idih lang neraka aja mun. Na gepetren, na gepetren bibit neraka le Jibril berojih bak mata Nabi Adam kan raya. Hana geterima le Allah proposal Nabi Adam yang diberi rekom oleh malaikat Jibril. Jibril yang memberi rekom, tetap Allah tidak mengizinkan. Kenapa? Yang tahu ganasnya neraka hanya penciptanya, itulah Allah. Malik Tabaniyah yang jaga neraka hang dijamin. Wadah Nabi Adam hanangan kemaguan di munggah. Buat peluh huruf, buat peluh malam Nabi Adam lang dunyanya gedende. Tidro Nabi Adam wewe lang dunyanya ube ne waraya dunya tidro wewe. Titi Hawa hanam padlok. Taboh. Tapi wadah Nabi Adam gedayang ba Allah kibancara ya Allah makanan yang long pajung ngana rasa. Najawab le Allah kata guan. Ngan pulun taguan ya Allah ngapui. Pada apuinya ya Allah kapreh le kupiri. Rupanya segelom truk Nabi Adam lang dunya gelem na apuinya. Api yang ada hanya di neraka. Bedah Nabi Adam Nabi Allah Ta'ala apui beo. Bukaji kapreh le. Tren Jibril ya pegah bang Nabi Adam. Hanani juga lang thong le Allah. Biar tren Jibril ya pegah bang Nabi Adam. Nya idro kadam kalau ke apui ba Allah. Nya kupu lung guna maguwat. Kupu kata guwat. Putra kata guwat makanan. Kakak kata guwat. Gepegah le Allah Ta'ala ngana ratha kita guwat. Munya makanan lang surganya pajuh-pajuh do. Wadah ke pajuh makanan yang nalang donya hana ratha apa ga. Nak kerja tayo makanan ni hana tatagun. Nya hana pajuh. Nya pi belengkap mendu. Nabi Ibrahim ba hae gepike begitu besar balasan Allah Taala ku umat Nabi Muhammad. Gelak izin ba Allah. Ya Allah Nabi watte kelum butruk watte agam Nabi Muhammad. Pakat ya Allah kahana pejit long kuman Nabi Muhammad memberi kesempatan long tiat untuk long sedekah kuman Nabi Muhammad. Nabi Musa lagi aja kuman Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim lagi aja kuman Nabi Muhammad. Pakanuna karena ba umat Nabi Muhammad nyu nadem pegem. Tanyalah umat terhebat ukhrijat linnas khairun ummah ukhrijat linnas menang dalam Al-Qur'an. God gedanyo mesebab. Pu mesebab ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selama kita masih menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, di saat itulah kita dianggap baik. Tapi mihana tanya penjahat. Nabi Ibrahim kepada Allah Taala Ibrahim nyankan permintaan raw yang hana mungkin. Tetap ndai Muhammad rub. Ikram kerabi hode. Ya Allah kan kum yang terkedi hanjir menan nabi kelud bejit long kubah di pupu kuman Muhammad. Ketucol-tucol longnya. Renlah Jibril. Gepedren tupung tambah rekam, gejok lang surga, gejok pada Nabi Ibrahim menang dalam sejarah. Gila gejok tupung le Nabi Ibrahim kun malaikat Jibril, ada bukitnya wahai Ibrahim. Nabedah Nabi Ibrahim, ada bukit. Nyebut dalam buat lah, buka rekam, pegau laut, jok tupung rekam, baca Bismillah dengan izin Allah, dan lagi baca buku lain, tiup dengan nafasmu, biarlah angin akan membawa benda itu. Pada Nabi Ibrahim gepruh, ate gepruh tepung, tiba-tiba truk angin itampung nafas Nabi Ibrahim kehendak Allah, icok tepung yang mendung tiple dalam laut. Disinan ke jatira. Mam boroji habia ia tak ia lautnya tabuga, ilok aku je. Nadanya yang kudu-kudu kuwa hendak, nadanya tahan kudu kuwa, tapi ada kuda yang badro handong di. Hayo hai. Yang itu tak pegah ke yang mutulis. Cuman adakah di belakang itu ia lautnya makin walah-walah. Tapi ini pegah mesebab makin ia kepuruhnya Nabi Ibrahim. Dan adanya orangnya je kesira. Siapa makhluk yang tidak membutuh kepada garam? Yang aku kenebah Nabi Ibrahim. Dukna Nabi Ibrahim. Gekubah nikmat. Rahman. Karena mandum hawa aja kuman Nabi Muhammad. Itanyo yang dia kuman Nabi Muhammad kanyo nyokot gitu. Begod-god lah akhlak. Begod-god kehidupan.